Ia whaataro whātu I lau sunga sau le nei vaenga o le fiafi. Malo ringa lue, malo fo I le tau ata. Whaakaro whaku, pa ia o le sio kako wakungu. Pa ia I kama mo lako ainga. Ainga foi mo lako kama. Ainga o kupu. Ainga oe, ainga o papa, ma ainga ngai whaiwha. I le songa ia ku mo mapule I ku au malakaua. Ainga rikai mo le whaafonki. Ia le ngalo foi ngai kako uso mai sa mo sae. Ia sua mo le waifangua fo mai kulangi. Sa ole masale au mua mo le laungiungu sa lua. Ma ko ke whaakalo whaaku I le suafa mangu malo ke liso. Malo soifua, malo le lange ma. E whaatalo whaaku fo I le au whainga luenga pa ia le akua. So se whaka whaikaulanga o loo whaangongo mangua wā ia saidi ngā manguia. Ma le ai kau malele o kama whaangau kongo le ngeia kungu. Ia whapea fo I se, so se kafa le lanolangi. Ia o loo kapo ia fo ia se. Sio kako wakungu o Samoa. Ia malo soifua, malo le whakoakoa. E whakalo whaku fo I pa ia malu o ngai o kako māku kausi. Ka māma ki ngā māku kua. La kou o loo ngase ko kongo ainga. Ngase ko kongo whanmai. La kou o loo kongo o maoka o ka ngaka māku kua. Ia malo le soifua. Kalo pele kua ia whafoloa lo ko soifua. Ia wā lava le whenga iai ma au ma ngā ruenga le kua o loo ma whai o ngā rurua I le ngei la rurangi. Ia, le ngei afiafi. Ia o loo ma fuka aku ma le whionga ia Mikaele seta kofi lau e wharaimo. Ma lo soifua. Alo soifua. Mo le sila fia ele, pa ia o le kakua kungu. O le whionga ia Mikaele seta tofi lau e wharaimo. O se makai ka mali I mai le whioanga o Vaisala. I le whio kapa au, ma ngafa ma le aloli. Ia la laka I sa funge ma kaulaungiu. O sionga ka ma, le whionga ia kofi lau e wharaima. E mai le whioanga o iwa I le whio sa le wālasi ma ko kōli. La laka I le awangai ma malu ia sa sulu. Ia o sionga ki ngā, ia mai le whioanga o Vaimoso. Le whio ka ma le whale, usuali I ma le makua. La ka ilo o lua ko lua ngo fa kama fa pel ko ya ko alama ki u fea ya o afioanga o lo e afio mai ai ale fionga ya Mikaele o le fionga ya Mikaele o lo nga luenge I mka nga luenga o le Pacific Home Care I papa toi o ia o le alipule po le whakongusili o le unanga o tausinga I le whale po le Director of Home Care Services ua loa lono sila fia manga lue I mea tau fisota inga wha teknolosi mo le luas fulu lima kausanga. Se ia o mai inga ia vea ngei o ia mwha konsilio au nanga o tausinga I whare po le Director of Home Care Services. Ia, malo lava le kawaka I malo fo ele Soifua Manuia I lau whionga Mikaele. Ia, wha kuri mo le malo le akungu o loo kapuai ma sida mai mo mai fo I le ngei vai ngole fiafi. Whaftai lau whtalainga Seumanu, whaftai mo le nei awa noa le au maua. Whaftai lau whātu pa ia bat ma malu o whaafonga mai, ma rol fo lau, ma rol Soifua Manuia. Ma lo Seumanu mo le nei pokalame matango fia. Alo. Ia malo whaftai. E mawhai o ngā e se kau wha mkarkala la kiki a ia le kupuanga fo o le Pacific Home Care ia malonga o le hafo ele songa makua o yengi. Whātai mo facility Seumanu o le Pacific Home Care ua atoa nei le 35 tausanga talu ona whātu. Nā matalia mai I Otara. Nā matalia e formai tausi mai Cook Island. Cook Island. Itu se tolu na tina formai no mai
Cook Island, sa whamautu I le kalesia PIC I Otara. Mai lea amatanga tasiva walu na waia neiti na le marao mi o le soswani muna tangata matutua. O lea sa tau mawhai e whaatu se service, o se au danga fo I le whaapito mo le. Tau singa o na tangata matutua a mata mai tono le au lotu le PIC Otara. Whaasolo tua I nisi o le tonu a inga ma ai mese lawa I lato wawara lata I tala ane o le tala whatane o le PRC Otara ma le community le Otara. So o le la o a matalia o le taimi nei lai le o mai le so wa atua nei le se lau ma le valu se fulu tau si mai o iai. Ia ma le tolu se fulu o I la to o lo I tono le ofisa. So se lau valu se fulu o lo tono le community o lo lo ngalu I kua. Ngalu I tua o lo I tongu o lawa ma maota I le aso I le tausinga ma le siaking no tatou. Tina mata tua le ngata fo I leo I la tau mana o mia le soani o le ato tua ma le siltino ma I la tau fo I o maua I ngase tu mau ko I o le suka o le toto mawalunga me whapena. So o sina talapu atu lea Seumanu I le winga o le awaunanga ai ula wa le taimi nei la tu sa wa tolu ni vaenga wa tupu ma ola le organization pa o le company la vala tau ia o le pe o se trust e lo faia fo le fa polo fiti tu sa o le awaunanga la va ia faia fo le as a trust provider fo le elo o se company fa profit o se ngalu nga fo le iso nga kau o se ngalu nga fo le ngalu alofa yeah so tu sa o tau sisi la ba matoi konkarate tu ina mai le office Soifua Manuia tu sa le konkarate la matoi e patino la vai aukilangi I matu so it's how to sorry. Yeah, so o taimi nei la tu sa watolu au nanga o lo iai tongo le Pacific Kongkea o le iai le whana ora o la tau ia so soani nei a inga fo ia tau watia ia fo imane fia ola pokalami le fia ola o le pokalami le whatau mo la tau fo ia ono suli matau sanga ngai lunga o lo mawhai pea ona pa au mai I tongo la tau whatasinga ia whai aso taitasi e whai lai I le kalapula kapi le Scorpion I Otara le pokalame lea ia mane au nanga whatau soifua le home care services o I la lea o te vai o te minei malo whawkai mo le silafia fo le mapalo le aku o le Pacific Home Care o se kasi o kausi soifua malo lo ngalu lue va la laka ma le South Seas Healthcare Trust. Longo winga le afu. Ia ngā ruenga lo o mawhai o ngā Faasoa ia le Pacific Home Care ma le South Seas Healthcare. Lo ia I vaenga tau fomai ia o vaenga o teine mari o simai. Ia a o le vaenga la le Pacific Home e mawhai o ngau e sao e ala yeah sao le sao longa se man o matou ia o tu so le vaenga matou le auto simai auto sa vali tau simai tu ai o le so tau au ma le South Seas on the inisi o nanga pela o le tui pui o le tui o le koviti o ngaluenga la ia fo le mfai ona matou so swani refer atu ia ngase I lora ia mako ia auto ia ona o nisi fo o me tau con karakter le mfai ona matou fai tui so it's a referral system le refer atu ai o fai arko ngaluenga le avere ku o afo o vaenga I o le kausi soifua ia ngase foi kongo ai o le ase ese senga la o le Pacific Home Care ia ma isi au onga fa sai mo fisi trust foi
O le se senga o tuso le Pacific Home Care, pe ona ia ile upu le Pacific, ile ingo o le organization po le company. Tusa o le tele au nā matalia mai ona o le au nanga ina ia maua e tangata Pasifika se au nanga whapea. Ai o mai lai taimi nei ua ola le organization. O e fo ina isi tangata mai isi atunu ua o mai tonu o le Pacific Home Care. Pela o saina o ia ima Intia o ima Intia Fiti. E o fo ina Iraqi o ia i tonu o le Pacific Home Care. So e mo ia e ta o le Pacific. But o lai ua tatala lewa noa mo so sesi lava. Whape te alala i tonu o ke lani i se sifo, ia. O le te tala lewa noa wa o konkarate la tō ia vai uma o le area lea. So, ai paula le me se mātou, fo le le a whape o se masengase Samoa. E ia mātou tausi mai Samoa. E mawhaila e mātou ona tamu kai fo le ia o ngā tusa le tausi mai ma le ngase o fia ma o soani mai se tausi soifua Samoa. E o fulai tonga, e o fui fit. E tau mawhai e whabu mua a whape e le maua. Ia ona tana noe le ainga, pe tana noe ngase a whape fo le mo le taimi nei a watu iei se i maua se awa noa. Se mosikanga ka. Ai o le tele o taimi pe ola o le mene o tupu nei tono tato whale mai i New Zealand. O le foi wo o mai tau manu lu. Tusala a oro taimi whape nei, o under pressure o le whale mai. O le tele au moenga o le o occupy, o tele o le furu lo o pisi. Ia, o le mga mia nei le whale mai whaava no o moenga. Tusala o le mele e maua nei, o tele mai mana onga o le whale mai mo tausi mai o atu i tua. Ono ye mai o mana o whale mai e tausi tua. Le la ave ko. Ono o fia mana o e whaava ava no o moenga. O le mela na le se mātou o le memoa mua ia o ngā tusa le nationality o le pape o le Samoa ia mo se tausi soifua Samoa ia o se fiti ia mo se tausi soifua fiti. Nungu ngai o le wāwhiaro ia le inga ia mwhai o ngā maua mana o ngā o le kangaka ai me se aia kungu ue o mai i lato wakanga e whaingo fie le whikano. E ese sila le kou wafo a le kongkanga runga fo i ngase la ia pe a le lava ia lau whainga runga fo i ai me se la ia ngase le e la ko whanga u fo i e mwhainga la ko vai. Ia whasai mo facility. Ta ua tene facility. Tusa po le tasinei masina talu waina sa waile avea i mai le Ministry of Health. O lea ua tatala lewa noa mo le tausinga lava e le ainga ia o senga se le fale. Ai paula le mea e saingi le konkarate le tausi mai le ma le Pacific Home Care. Ona mātou wa ia le o le tausi mai a le o ngā foi ua o le kokalake la tusa o le tangata whainga ruenga lava le Pacific Home Care. So le whainga ruenga ia o ko ai ngofo lai i whare. Ai ngofo ai i le mai le e le whelua i fo i alue vaisisi mai e kasi ale mai i ngofo ai. Ai e maua uma penge fiki pe ia o le tangata whainga ruenga full time. Mauonga livi, mauonga holiday pay, pe whape fia alu e whale holiday. Ai whape fo i lai fia malanga le tangata lea tausi mai i la inga lea pe fia malanga i whafo. E mawhai e mātou ona watu sesi fo i le e kawa. Kawa i... Langa fo i o tangata whainga ruenga le Pacific Home Care. Tusala o le mela ngā whainga fia i fo i le pe whape fia maro o lo tangata le tausi mai i le whale. E mwhai mātou ona watu sesi e kawa. E suia le. E suia le. E se tūlanga i e tausi ngō le mai. E maanga ia kele ali mele ua e la ia. Ua pia o le mea ngā e kele ngā. Ai misia ngai a inga fo i ngai ko inga makua. O lo makua. E makauria fo e kele e ngi kamor kou.
Whasai ma whasiri. O le taimi nei i Seumanu tasile i tu esele whawhenga ta. Tu sa o le ngaruenga lawa i a tasi mai. Peia o tato maasani e fwoi. Peia a ta o le nurse. O kingi. O whawhingi. E pei fwoi le whale ango i aile au i tu pa tamali i ngaruenga whapea. Ai o tātou ia wha Pasifika, o le whainga tā i e nei tamā. Ona e taule e lawa i le au whainga ruenga le tūpawali. E mera o mia ala ia i tūpawali i wā mātou ia. E le ma whai o nā alu se li i tausi mai i se... Amisia mōlo mā. I se tina pose i pose e le e whasa. E o fwoi. Kinge o i. So o le mela le e tupune fo ile o le tele o le mara onga le sa mai tonu o le referral system e mara o mia ia tosi mai tama e o ngai tama matu a o ngala i o ko mere le wokaria ngi na o le ia o le ka soifua ale ai ngai e ngafa mare va ai ngol la ko ngasi ia clear a fa pe foi lá o rapela to soifua le era inga le o sani con carácter mali Pacific como que o ma tau la o le sime ma tau te e fai o onga ma tau fai la vai ati na e le ofenga venga e o foi la ia la tau yo lo ofenga venga full time ma tau la vai inga e fe oi so o e tau fai ma tau foi le ia maua ia misotia ia increase pele level la to na wenga ia o foi lá ele auto si mai i le tonu a inga e o tu sa o tu sa tanga whainga wenga so e tu sa o training ma me uma la e anga va ai foi ka ngakari ko ngole ai a fa pela walu o ma se va no foi le ma fai ai ona felua i lo tangata le tono la inga le vai isi mai e ma fai ona o le wa ma tona ma wole le silafia ma ia ona wa onga ma me e fai ma ke la le kulanga le wo ai wa anga va ai le kanga ko ngole ainga mo kan ko ngalu ona ngo vinga so se me e maua e kaka whainga runga e maua kukusa umai ia whamau ianga. Ngat paula le mea whaile Seumanu o tangata le i tono le ainga. E ia tapula o le pea so se ngaruenga whaile le pea whapea talo e te applying mo se ngaruenga. E su e lau record o leo po sefe, po se kiwa. E whai umala su e ngai ia. Se vanga ngala o kei mai su enga i whakama whai o leo na sanila konkrat. E sai pei o le su alo ngalu enga i company po se. O le moran me foi va pe o la asa o la ke le nga sala le la fa ngalu e le foi e le me fai o le o tau pui o tu la forma mal pui la o le ngasi ya fienga ma lo fa kai o la se e whawhianga o ngā awai se ka ngaka fo i leli ko kongole whape e fia awai kongole o le porkalame le a le Pacific Omkia. Simon Vasili, whape e fia awai tongo le porkalame le Pacific Omkia. O le mea mua lava i a whaso taila fō mai. So e whafe sili le fō mai. Ona mo mai ai le ona avele fo mai o le referral anga i le needs assessor. Ona mai le ola tau ia faile saidi linga mo le assessment. O le meo mua langa a whapea fo i o lawa tau fia le tina po le tamai le whele mai i mino mua. E ma whai ona whasoota i mino mua. Ona whai mai ele o le referral ai le i te ai tua tamai po le tina. Se tau on te atuitua wa iai le referral o umona talia. Watu role o mātou whaau ka luenga le sa whai miro mua. O le mela le lemna o ia i whale mai le au whainga luenga ina ia sauni wa a tia le mai tua. Ia tia mai le mai tua o really atu le au whainga luenga.
O longo ngai le si le whapeka ke la kua ka whai aku o ka whiri aku lau sunga. Se o mai angi se wa ila po inga le. En whaino whiri atu, en whaino o tonga refer. Refer o ia au ngase ngase ia kongo o whalma. Na awe kua refer kuro le ia o ko ngala. O ngala en whaironga le skala ila no le afu ko pokalame. Whainga le skala le pokalame. Ile nao mātou whailo whaila o nanga. O lo ia foi au nanga whape nisi company a whape foi lele ai o la pau alme fai foi lele ole ai ole mana onga i le needs assessor o Soifua o mai le Pacific Comcare ona e foi easy providers olo ia i le lisia needs assessor so i Wolfgang of Filwainga refer o i sesi provider but you can request if find if avelo mana onga foi le fai Teofilo sau ke fiaru i le Pacific Comcare pika ke fiaru i realisi health providers le o e fuala i mana onga le ngasi e fuala mana onga ngasi no mo rongo winga la fai e fai soka inga ngai ka kala le fai koko o le Pacific Comcare lo fu fai kula. So ole o nanga lava ia Pacific Comcare e mai le ono le tai au i le iwa i le po. So ole coverage le ole Pacific Comcare. So e a mata mai lava i le ono le tai au. E iei ngase olo matua ia nai tamaiti ho ia i lo ato so le malo si tino. So sara o tamaiti e o ile au e usu ile au. So sara le ono tai au e fa malu tamaiti foi ia la to me ai. Sa uni foi le mo le au. E tele la mai fa pena ho le amata mai tai au ia o atu le oli. Vadu mo le iva e oli o fa maro longa ia o pe foi le o taua wanoa i e tosi mai. E toe amata ko le po le tolu wha la fiafia ngai. E taimi fo le maro loa i mai po le walu. Sime whapena. O ang whawhika uli o whea ngai ma le ma ngale o ko i whio inga ngai ia mga ke mingi. Taimi whasili. O le taimi rea sa i le COVID. Sa pei ua sa e mo ia na whare COVID e na ona le au nanga e le ima roro le au nanga sa sima o le tami fo ele Seumanu ele ia ini ele ima tala ni ala va apo ni lotu po me whapea o le tami nei ua toe matala uma ia au nanga ia pe o va alele ua whanga ua pe ua wha mua e lea whainga wenga o la toa inga. Pe fo lele ua mauro lea whanua pe ua prioritize ia inga. Pe ua toi whaila ka pia tamaiti. Ua toi whaita alonga tamaiti. Ia tu sara ua wha o mai loia tau whai mai. Ia ua le mawhaina ua whainga wenga lasto nga i ona e whaila ka pia lau. Ia ua whaila lea susa. E mo ia o tātou umo i oile rotu. Ia o mai fe mai ele foi no foi na so sa ona o te ile o fai pese o te o lo to e fai no to me fa pena so sala ona i fa ta uri ta o lo mo mai sa le weekend o le weekend ala to ia foi le e fa finga ta so o terminei la o le o facility mo muana foi le o facility ai ka fa pe e o mais se vole le fifa winga o te filia pe ava no le weekend ona te lo ta tona se ngase ai e fio foi la to i lotu ai le si e tau uti le o fainga winga o to e foi le fa sa undi fa la fa malu me fa pena so o tam fainga la vai le tanga winga o le fa ia felso nga inga male man malo foi pe mo mai ni se so ni foi le o fa foi o nei fa fita o weekend pe la le me foi le po le asina si me alo fa foi le facili mo la so e foi na weekend o le con carácter la vai ale Ministry of Health ele me fai foi le
E alu i se si provider, tu sa to tonu. Ona i control mai il maru. Maru. E le mwhai lai mato ona whaasili fo le ua e tong whai alu tu i whai to o le. Se rongo makala mai. Pe mo mai sina whaasilinga fo i lea. Iwa mai whaafika auria e makauria. I re pe ora parangi a whai kua e asusa. Ia makauria ka kol Pasifika. E mua muare loko. E mua muare loko. Mua muare ainga e mesiare whako a mose kai me e whea ngai mare ainga i eskonga. Whangau, ia wa kai me umai aru whainga runga. O ka me ki rao. Mālo whaafukai o le arae. O le kā uara i ara le mea lenga pe ngā Samoa i rewa o mawhainga kala, ruka kala. O le wa ai e ka ngaka o le ainga o ronga avu. O le rākou wā, tinga ka makua po le ngase ku mau o la ko ngofu whakasi. Ia, o le rau. E le nei fo, e pawasi ngai whawhitau i fo i le, i pawale mea i e whamaoni. Ia. Whamaoni i tausinga, whamaoni i tutuunga, ali kongkalate lea mātou ma ia, a fo i lea. Pela a whapea fo i le, e se me fia malanga i ai. Tau ana tau mai a mātou. Aile malanga isi. Aile malanga isi. A whapea fo i ua tau fia li ngasi i tongu se mauta ngasi. Tau ana tau mai a mātou. Ona ia tutuunga ma lātou ia mai ili se liri fo ile kawa ile service. Ina ia whamau le ia whewe inga ia whaima ma taimi, e masa taimi ia niti o tau fia se si le whaima le whapena. Aia, ia o whawhika awiranga i kongo o le loko i whale ale afu. Al kou mkangaru. Aia, ang whawhika awi le wā o le pakawhinga luenga mangase. E kere. Ese a ia pea o ngase rātou ia se tulou. E whao ele tutusa uma. Ese umana onga, ese ia ona isi ngase whaingofie na le whai o le iputi po se whaingu whala au. Ia ona isi ngase o whelea o ona ta otu ale moenga se tulau. Fuli. Fuli o whawhaingtaana. So, o isi la taimi fo ia, e mese ala ua maua tele ia telo ngase i le maile o le dementia. So, o dementia la, pe fo le ua a whawele le circle fo le o le circle of life. Pe na amata mai o pepe, matua e fo malosi, pe ia wato e fo i le pepe. Ko e fo ia le pepe. Ia. Pe ia lau le tau singo le pepe, se tulou. O lo whawhitau i la nā fo le e tau a ona mawhau tau si mai. E lo tutusa. O le mela ale o whaitole nginga training ama. E so e train ama tau ia tau si mai ia. Na ia malama. Malama papale anga. Malama le onsa. Ia, o paula nao le. Whawhikau li mga i. Ia wafo ngase ngā ia o ngai ko inga e le kukusa e sa o ila usa ngai le kukusa e le siko ngol mai kai sika ma i mea o le whainga ngā kai kai le e ka manga e le Pawale mea ia lawa le onsai Malo, whaftai ia le a se i whaisinga malo longa se i ku upe engi whesiri fui ia koe wha o wila i o ka por kalame